ndanga umuhungu usiga muri Baje navuga sunda amafaranga anafite yo kukujyana tugiye gutangira. Are you ready? So I'm the host of tonight, Aramaramaje, ladies and gentlemen. Kumupaka wanyu na ahantu heza ariko hatoroshye namwe bajabaza bira bibazo tuza ntabwo twaciye ku ndege ngo iki uwo muntu uvuze gutyo ninde ariko abantu bo mu Buyenzi kuki mutajya muhinduka mu Buyenzi mwatahuye Buyenzi niho hantu hari ubujura buteye imbere muri Promax. Twageze ku mupaka umupolisi arambaza ikirundi kiragoye si kigoye twari muri bisi irimo bari abakomeye bose uzi ikintu yambajije haje abasitari bakomera amashyi ni mugufi ariko ni umusitari amashyi menshi cyane kuri Gasore. Ladies and gentlemen, is the best comedian hano i Burundi. Abakomediye b'i Burundi wagira ngo nabo bashinzwe umutekano ubaye amasaha muvuye umva akantu kananiye gutahu umupolisi arambwira noneho ukuntu babaza mu Rwanda mujya muhagera abapolisi bo mu Rwanda ushobora kugira ngo nabo bafite isengero bite turi kuri antene hariya murateresha kashe nimba hari imizigo mufite barabasakira ari imbere nta kibazo mwakomeza karibu mu Rwanda Gasabo aho amata atemba nk'ubuki. Amashyi menshi cyane ku bantu bakunda u Rwanda ariko i Burundi byarananiye noneho ikirundi gifite ukuntu kidahura n'ikinyarwanda sitirimo mubizi mu afande mukuru y'isaza yegera bisi twari turimo ahita avuga ngo ni wowe urongoye ino bisi Noro ino bisi shaka utavuga wa musore ambwira nje ndo mukitswa nta muntu rwose wigeze urongora ino bisi ibintu namusubije sibyo baca baranyongorera ngo ni nukuyobora muri rero abarundi n'abanyarwanda ntituri bamwe aka abarundi ni n'abantu bakomeye kijiji muramukunda arafise na show mu cyumweru gitaha ku itariki 20 mwese muzitabire sibyo abarundi akuntu baturusha aha ngaha bahita gute kubera icyo atari ku Munyarwanda muri ikunda twe mu Rwanda ni mu mavi hano abarundi mwamenye icyongereza dufate sample ku barundi bazi icyongereza bari hano igo ababa bavuze babazi bro ndimo amafaranga ariko ibi ni ukurenza ibihumbi 100 manu ndimo wicaye mu giti cya 30 ubwo urambwira ngo 70 uzayamejo tugiye kwakira umukomediye wundi rero kugira ngo tubuke sibyo nivuga duga nawe uravuga tuza duga turi bake ariko beza sibyo ubundi comedy iri class comedy ntabwo ijyamo abantu mwikomera amashyi abantu bakunda comedy bari abasirimu ni mubizi abantu bavuye muri show za comedy ikintu kibatandukanya n'abandi bantu muri show ya comedy musohoka umuntu akahita akubwira biti ihagane abantu wengera ku ruhande none urafise akazi wizibikisha nize finance hari mubyara wanjye washinze banki ejo uzatutangire ni network iko yakara abantu babasirimu ariko uzajya muri ziriya show za basatibi murasohoka mugisohoka umuntu wari uzi ko ari umukire none Bose wandondereye sex akataha ariko muri comedy baradrivinga nabesha. Let's proceed ko buri wese yaje n'imodoka. I hope so. Scotty umeze neza ko mwicaye nk'abadivorce tugiye kwakira undi mukomedian
ibintu bigiye gutangira none sibyo biraryoshe tuga wera list y'abakomedi baraha none abagufi amazina ntari kugaragara tugiye kwakira uyu mukomedi uri mukomedi uri buzano umutera kabaraga sibyo bose n'abahanga bose n'abastar sibyo tumutera kabaraga amasaha cyari karege bafungira nitukize ino bafunga ryari urambarire gasore bafunga ryari no polisi yarambwiye mu kirundi ntabwo ushobora kumenya ko umuntu ari kukubwira nabi uwo polisi mupaka yabonye ntari kumva ibyo bintu afati bayita inkoho agira ku kinkoho none uzashikirahe ndamubwira mu ngagara yiye kwibarabara ry'ijana ugiye Tanzania ugiye Burundi none ari ukuntu babaza kuzamara iminsi ngahe narabibonye yambajije yanunze imbunda neza iminsi imbunda yari irahaga none uzomara iminsi ngahe nyuma y'isaha ebyiri nabagarutse afurati tugiye kwakira umukomediani wa mbere ndabizi ko mumukunda yarakoze cyane ariko abantu banini uzi utanavuze hagiye mugira neza uzi ikintu cyo kuba umusitari uri mugufi abantu bose bakugirira impuhwe niyo waba ufite amafaranga abantu bakugirira impuhwe ubu gasore nasohoka urese aravuga gasore afise itike ariko twe nka muri uri muremure tubikemure gatubikemure aka kanya gasore afise itike ese muvuye mu kiriyo muvuye mu kiriyo cyangwa ni ubukwe nangaye gushika mu rugo vemi utuye karitsiye na isororezo ko mukomera amashyi umusaza bayagerageje ariko uretse batume iminota mikeya n'umutipe yabifatiye baranumvaga mu gikari nababaye cy'umuraza ukabeshya abantu ngo bana bo mu bakire ngo ntibababona wowe urakeka tutakubona none wari yishashe ese buriya ari njye n'uyu nguyu mwana wo mu bakire ni mujye mwirinda ibimenyane nego ture reka mvuga akantu gatuye sigaho turi sibyo njye nawe kubyibuha ariko uretse ko abantu nyine bagira umutima mubi iyo ubyibushye bava mu gihe kidatekereza wananuka ngo warwaye kwashi ariko wakwambara nabi ngo karakenye wakwambara neza ngo kiriyemere tugiye guhera ku gufunga ko twambaye nyine oya bakwambitse ariko bande banyambitse ariko uzi kubona umuntu w'umugabo avuga ngo ndashimira abantu banyambitse inde muze kumva bivuga muze kumva bivuga hano abantu bafite kampani hano kampani okay reka tubereke nta kibazo mu Burundi hariho okay reka dufate limited tuzikikora reka dufate kampani nyinshi ashaka kwamamaza aka kanya umukiriya aba yari hano akaza akareba n'umugabo yamureba sayiza akamuzenguruka murakeka yakwamamaza iki njyewe n'uyu mutipe twese tuvuga urugero turi abasitari sibyo icyo kirambo gisawundinga nabi ariko tuvuge iva n'umusitari sibyo nanjye ndi umusitari tugiye kwamamaza bikurikiranyije n'ukuntu taye zacu zimeze zirahita zivuga buri wese icyo yagira gute yakwamamaza urumva uretse umugabo n'igihe watanguye utamumeretse igihe watanguye utamumeretse ingana imeze urabona nakwamamaza nido uyu yakwamamaza iki nido urakoze mugabo ariko nabona umugabo isumu amashyi kuri iPad si isumu umuti w'imbeba raba muri iri tujyana raba ushaka kwamamaza urugero rwiza rw'umuntu wishwe na kwashi ayikura asa neza ku gifiya umva mbabwire nta bantu muzi babyibushye none se reka mbabazi ntabwo turi bushyiremo ubwenge bwinshi saba aba muri Zuby igitaramo ni icya Zuby ayivani yavuye mu Rwanda azanywe na Zuby ninde mukire amazimaje
uziko mujya aho bigiye none uyu muntu abona yanyishura defo y'uyu mutipe umwe ariko defo yawe ni imwe yego naje hano njyewe mugabo komediya yikina muri salo mu rugo n'abavyeyi salo y'abavyeyi gabanya uyu mugabo wambagereza yicara yari ari Kigali yicara ari kumwe n'abashiti bakajya kumva iva bimeze bite wanyoreje mu bicumi nakwereka buri nyereka wanyeretse narayakohereza umnyereka iki abanyereka iki ngira ngo mu bicumi ndanemerewe nabi wimbwira ngo uranyereka ako tutabeshye habuze telefone hano hagati yanjye na Eva wakekana ngo wagira ute kuretse tuba tugomba kumenya abanzi baje mu bitaramo byacu. I'm sorry sir. Niba mushikiwe naramukunze ntabwo bivuze kuza mu gitaramo mu giciro gitaramo. Ngo wowe hejuru y'ingofero yanditseho Toyota uri umukanishi se? uyu muntu uri gutunganya ari Umurundi. Ni Umurundi. Ntuanganje no Murundi. Urana passport afite. Wowe urayifise. Abantu bafite passport ni bamanike. Nta nitujijisha. Hari ukuntu umuntu aba yambaye inkweto akamenya niba afite resepasi. Abantu bane sepasi ni babonye. Ubu bro ufite passport. Yahe. Imituwe. Okay. Let's make it simple. Ufite ikihe cyangombwa akaka. Uretse kuba tukubona nk'umuntu. Sije. Asha, abo mukomera amashara. Urati sepeje. Ubu ni wemerewe kujya kuri ambasade ni muvuge gufite ikibazo. Ni muri village. Umudugudu bawita mutemwe chef de zone. Chef de zone. Haka abantu bari hano mwese murasa. Twongera ngo so n'umwe. Murasa neza kabisa ugereza asanga baragiye batungana. Abana b'abaturanyi barasa. Siba niki kingiye nawe duhuriye uko. Niki nibura basi niki kirimo duhuje. Amatwi. Kububwa urasetse. Ububwa burahenze. None se nimaje kwishyura ububwa. Ukabaza ukuntu ububwa buhenze. Mu Kinyarwanda baca umugani imbwa zirarya abagabo bararya umunsi urumva imbwa zidakiza amashyi ku mbwa. Hari umuntu wari urambwira hano mu gikari Abarundi bashya bafite umutuga mwiza ariko nta muntu uyigendana amafaranga mu Ikoze ninde yafite tunera ngo niba banayafite nibayatanga ninde yafite amayatanga mufite amafaranga nta kintu afite kandi wamaye ariko mujya mubona ukuntu ahandi hantu muzima ngo abahanzi b'Abarundi n'Abanyarwanda bakiri abakene muri akomedi bamubwiye amashyi wakamidesi n'andi n'andi tuyana n'abandi ntabwo wabika amafaranga ubona n'uyu munani ukondeho iriya ntakinaga amande noneho nzi Burundi hari ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro uzi ko naje Burundi nanutse kubera ko tuvuga ko ibiciro nanjye nkaba ndimo ndabyibuha nabonye ibihe byarazamutse si byazamutse zagiye ku bihumbi bingahe kandi shana nubwo mpamvu uvuga ku isukari kubera icyo Abarundi mutibanda ku isukari itera diyabete bose witwange Gaspar wambaye isaha nziza agera gutya amahembe mukomera amashyi ariko rero isaha imeze nka zimwe bamanika mu nzu isaha nabonaga ari nziza ntimukatubeshye ariko wambaye iyi sisima tuyitwike turebe ntabwo wayiguze ku musaza. Okay akino tubanza ari 4 bin ndi kwa nta mahera bagirira amahera bamubwira merci n'umukomera amazi DJ urabona muri Kongo iyo umuntu ari umukireba barabimwubahira siko bimeze
mujya mu ndirimbo z'abakongomani mujya muzumva nasalimia mkubwa fela amashyi mujya mumva amashyi nasalimia tanti koko. What's your name? My name is Benny. Benny. I'm Sam. So Benny, where have you been? Umurundi baje icyongereza muhitamo wabanzi. Mwakize okay twagiye. Twarize mwana. Abazi icyongereza nabagezemo. Hi baby. How are you? Ivan baretse tumenye icyongereza cy'abana. How do you make it? I make it good. I make it good na confidence. How do you make it? Basubiza mu kineta mu 5,000. Okay, ikizamini cyoroshye. Ndayafise. Okay. Nemwe tuze na urangiranga mu. Impapuro bro. Kiri ku muramuzi. Muramufa. Kiri ku kubera ubugufi. Emanzi nabo byanze Ngiye kuba ikizamini cyoroshye. Burundi wiyamenye. Ngiye kuba ikizamini. Umuntu ugitsinda na mwase 5 miliyoni y'amanyarwanda cyangwa 10. Bitewe n'aba ari umuhungu ni bibiri. Ndiho gushimisha umuhungu mugenzi wanjye. Byari vanze we muri mwitondo. Twitonde. I don't know. Mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi muvuga ngo iki? Abyasi? I don't know mu Kirundi babivuga gute? Nuko atavya kubuze. Nawe ntabyo uzi ko? I don't know babivuga gute mu Kinyarwanda mu Kirundi? Nta muntu n'umwe uzi I don't know hano. Ahantu hose mpagaze nta n'umwe yizi. Tuza twumve. What's your name? Do you have a boyfriend? You don't have a boyfriend? Come forward. Mukoma mashimwa. Ibintu birimo biraza. Mudukomera amashyi. Okay, nebari. Wow, mukoma amashyi. Mu supporting nuko bigoye. Abintu bahanze. None se baburetse. Mani wagwaye amafaranga ashaka umugore. Dukomeze duheshe Imana icyubahiro. Iyi krize yo mu Rwanda mwayibonye. Dukomeze duheshe Imana icyubahiro. Iva baye pastor. Ariko munyabona ukundi sitari fair. Nta muntu umenya ikosa rye, nta muntu umenya. Nagiye gusura umuntu muri gereza. Bikumva? Iva. Uzimana isura. Oya Uzimana isura. Ntafite ukota. Uzimana isura yakire mugabo, akire. Amashimesha cyane. Nani mababwira? Iva. Nani mabwira abantu? Bagira abanya. Turi gukora amafaranga yo kubaka urugo we. Mujyamana ukuntu abantu bose bamumva bari mukuri. Mu byaranje bafunze. Ako nshaka ikimana. Ubu bakomendeye bari abavuye mu Rwanda banyakisobande babitutse ubu ninjye waje kurwanya gusa. Kuki mwanga abantu bisekejwe n'iki muri make. Uwo byaranje nagiye kumusura. Byari ku cyumweru no musisi dimanche. Uzaba muri gereza abamisengero na Romeo. Umupasiteri arahaguruka. Haleluya. Ubwo baramufungiye nko kubaga umuntu. Haleluya. Mwikirize ntabwo menye gusenga ariko. Mwene ibyeri tusevure. Haleluya. Hano hanze mubona ibyaha bimaze abantu. Ubu mbabwira mwihane. Ukibaza we bagiye kugufunga ugiye nko muri mentorship. Rero umuntu arafunzwe. Ariko arimo aravuga ngo hano hanze ibyaha bimaze abantu. Genda ndebe ko mutima interaje kugira ngo twintroduce umuntu wa mbere. Go check for me. Sister wanjye. Ukunda umuhungu uri romantic. Ukunda umuhungu uguha amafaranga atabajije impamvu. Ukunda umuhungu utabyibushye ariko ufite umutima wagutse. Ukunda uwe muhungu. Umuhungu ufite masters ariko utajya ubivuga. Ukunda umuhungu ushaka kuguha amafaranga nakubwira n'icyo yakoresha. Ukunda umuhungu uguhagarara iruhande gutya.
kumenya ahantu utuye ndamenya iminsi tuzamara. Utuye Quartier Miroir. igikomera hasi. Mimi hajya umanuka he? Umanuka mu quartier? Subiramo. Ni hafi yo kuyenzi. Subiramo. Baje. Ukundi iki si yose. Subiramo. Ni muri hano nka musaza we ntabwo bituma kugira. Subiramo. Iyi ni show yanjye. Sibyo? Kandi twakurisha. Okay, ebandisha. Ko mwagiye mureka ko. Mbase umbarata. Ukunda umuhungu meze ute ubyibushye cyangwa unanutse cyangwa uringaniye. Hari ukuntu umuntu abananutse ariko afite gahunda yo kubyibuha. Ukunda umuhungu meze. Wow, kama amaso. Ukuri kose ntabwo. Toute la vérité. Uyu mwana yarize mbese bibona. Ibintu byose utekereza ntukabire. Ibyo bizatuma utera imbere cyane. None se umwana wa mbere wumva azaba umuhungu cyangwa umukobwa? Koma amaso. None se wakwemera umunyarwanda ari ubwo wese tuba dufunga umutwe? Birapfana n'umufuko. Ukuri kose si ngombwa. Uracyahagaze ukora iki? Amashyi menshi cyane kuri sisita wanjye. Are we good? Reka tubaranse